Izolo ngike ngangena ku live obekade wenziwe uSkhova Mhlongo la khona bebeqoqa laphana be-fundraiser ama 20 randi omngcwabo walensizwa le yakamvelase usiqiniseko lensizwa le ehambile emhlabeni ngokudutshulwa. Ngeke ngangena ke kulo live kancane nje ngafika laphana ngabonga ukuthi lensizwa le ebe umngane kaSiqiniseko ngokwaka TikTok uSkhova Mhlongo awuqhube lo mbono. Fike ngabonga lapha yana into ebingenza ke ngibonge ngibonga uSkhova ukuthi uyayenza lento ukuthi ngiyakhumbula ukuthi lo mbono kahle kahle uqalwe nguye ngqo usiqiniseko umnikazi womngcwabo uqalwe uye lo mbono. Last week bangifonela mina usiqiniseko nezinye nje insizwa engeke ngibiza amagamazo la bangifonela ngangisemsebenzini ke ma bengifonela usiqiniseko wayezongintroducela indaba yombono wakhe yomngcwabo wakhe ethi ucela ngimsize ukuthi ngimqoqise ama 20 randi omngcwabo wakhe. Akayibe kangake ngokuthi umngcwabo wakhe wathi umcimbi afuna ukusungula on behalf of abalandeli bakaMaskandi kwa TikTok. Kuqhameke after eseshonile ukuthi kahle kahle kwakuumngcwabo wakhe loyo ayewulokhuza ayehlongoza umnikelo wawo. Ngoba wayecacisa nje lapha na kule yakhola ukuthi wakhe lo mbono owakhe okushuthi ke owakhe lo mngcwabo. Saxoxa nje kakhulu kuningi saxoxayo lapha yana kodwa konke sasixoxa kwakumayelana nokuthi mina ngiyavumelana nalombono wakhe wokuthi akolekelwe ama 20 randi imali nje minimum 20 randi kuyaphezulu imali yokuthi umfana afihlwe kahle angcwatshwe kahle ngesizotha. Namanje futhi ngiyaphinda ngithi cha abafowethu abaqoqayo abayiphushayo le initiative sithi siyabonga ukuthi bayiphushe ngoba ngempela yabo umbono wakhe usiqiniseka ukuthi akakolekelwe ama 20 randi khona ezofihleka kahle ngesizotha. Sengishilo ukuthi yena wayekhulume ngomcimbi kodwa sekucacile manje ukuthi umcimbi kahle kahle owawukuye engqondweni yakhe noma egazini lakhe noma wayengaqondi yena kodwa sekucacile ukuthi kwakuumcimbi wokufihlwa kwakhe. Nokwathi ke uma ngabe insizwa seyikwenzile lokho after bengifonelile bakhuluma savumelana ukuthi hayi ngizosiza nami ngizofaka isandla ekuthena aqoqo lama 20 randi ube impumelelo lo mcimbi loyo. Wabe segadla kabanake la eqhaweni lami washaya impela nje after nje leyo call amalanga nje kuza elangeni lokuhamba kwakhe hayi wabe sesiqinisa kakhulu isandla. By the way ke angeke ngikusho konke saxoxa kuyikhona kodwa into engayinothisa nje ukuthi wabe sesiqinisa kakhulu isandla eqhaweni lami. Nokwathi mina ke ngoba benginothisa ke after leyo call bese ngivule kakhulu amehlo ngifuna ukubona nje ama actions. Ngabona ukuthi no engathi lensizwa le sayisiqinisa kakhulu isandla. Uzokhumbula ukuthi kuleso sikhathi leso iqhawe lami la bese lithenga imoto laveza izitifiketi zama platinum nama locos namagolide
lagibela izitebhisi zemoto iqhawe lami ngadla emoto leyana kwavela nama prize imoto ukuthi ibiza kangakanani iqhawe nje la trenda ngokuhle nje la trend iqhawe nokuyilapho ke umfana lo ohambile wabe seqinisa khona isandla okwabe sekungicacela mina ukuthi yini indaba lensizwe iqinisa isandla kulesi sikhathi senjabulo kwaguqa na ngaphenduleka ukuthi no uzama ukuvimba uzama ukumelana nenjabulo kaKhuzani okwaba ke into ebhlungu kakhulu leyo uma ngiyibheka mina after kade sixoxa efonini sixoxa nje kahle kumnandi uyabona nje kunamaplan amahle efuture kwangishaya lokho ngabe sengenza ivideo ke nizoyikhumbula ivideo engayenza la khona ngathi ngiyahoxa kulo mbono wakhe usiqiniseko ngahoxa ngathi ngeke ngisayingena leyo nto leyo angisahambisani nayo ngasho ngathi izathu ukuthi lensizwa lena ayikulezi insuku iligadla kabi iqhawe uyabona and ekuligadleni kwayo ngifike lo mbono ukuthi no khona into engahambi kahle la khona into eshaya amanzi la uyabona ngabona nje ukuthi khona into engahlangani la awukwazi ukuthi ungaqhamuka nento enhle after sewuqhamuke nento enhle bese uba nezenzo ezimbi wena uyabona and lento enhle oqhamuka nayo beyizobumba le ndima ihlanganise kube kuhle ukuthi awu abalandeli baka TikTok bamaskandi baqhamuke nombono ongaka mase kuvela nokuthi lo mbono uqhamuke nobani awuye kuhlakaniphile lensizwa kaMvelase iyona eplan yonke lento sisiza silekelela kwenziwa konke ngabe sengiyabona ukuthi hayi man konke engahlangani la umbono muhle kodwa izenzo zimbi ngabona lapho ukuthi nje konke engahlangani la ngenza ivideo ke ngahoxa kanti ahoxeni kwami I think 3 to 4 days down the line ilapho ke la insizwa yabeke sebeyishaya khona ke insizwa yahamba njobe ihambile nje nokuyinto ke esingayijabulela singoma khanya kuyinto nje ebhlungu kakhulu ngoba noma ngathi ube wrong kangakanani kodwa sidini lami njengo Max Makhanya hayi bengekho ekutheni mhlambe sekuumuntu ongamela ukuthi ngempela ashone cha mina anginayo leyo nhliziyo yokuthi umuntu ongenzo owenza okubi phambi kwami usedeserve ukufa angazi ke uma kuthiwa ukwenza kimi lobo bubi engikusho nje ukuthi maye kwenza ngibhekile cha anginayo leyo nhliziyo mhlambe ke ngingaba nayo makuthiwa lobo bubi ubenza kimi ngqo personally njengoba nje uma ngabe kuukuthi isandla somuntu lesahambe ngaso we believe ukuthi mhlambe khona ububi abenzile kulowo muntu personally ngoba it doesn't make sense ukuthi ubengashawa uMax amshayelo ukuthi uthuka uKhuzani kanti uMax uKhuzani yini uyabona engathukanga mina ethuka uKhuzani uyabona mhlambe ethuke ubaba uMsweli mhlambe ethuke uGatsheni mhlambe ethuke uNjoko ngoba baningi nje abantu usiqiniseko abehambe banyathela amakhona akuyena uKhuzani kuphela bonke nje hayi bonke baningi abaculu lensizwa ebibamise kabi ngempela ngemhlaziyo nama comment ayo baningi kakhulu yabona babala uGatsheni ngiyakhumbula uGatsheni ngelinye ilanga imbiza ngani ngesiAram senkosi kuningi uyabona but I don't believe ukuthi ngingathi ngumlandeli ebese kuba yimi engidecide ngempilo yomuntu oshaya iqhawe engililandelayo I don't believe in that I believe mina ukuthi umuntu ubhekana nalo asuke ebhekene naye ngaleso sikhathi uma ngabe khona insizwe ebhekene nami imina engizothatha izinqumo ngaleyo insizwa hayi ukuthi kube umlandeli wami othatha izinqumo on my behalf cha I don't believe in that uyabona so asithi njalo ehlanga lingehlile sithi dudu
kubo bonke abalimele.